Artista nasional no internacional hanesang Roy Orlando, Anzi, Marvi, Nadia Vega, inclui Idalia. Sira maksa hanesang artista principal, halau soromoto ia Hotel Palm Spring, molok performa ia evento Tasifest. Artista Sirane seharame festival cultural Botliu. Ia Timor-Leste nebe organiza husi empresa evento. Hahu husi lorong 5 to lorong hito. Fulan Junho tinangne fating ia tasi tolu dele. Ia evento ne se ia programa vibrante oi-oi, inclui música, cultural, sustentabilidade, inovação no lihusi festival irane, bele atrai participante rihung ruanulo, cada lorong no consolida fating hanesang evento bot ida ia região ne. Artista Sirak Solok Tebes, atu halo atuação ia festival Tasifest, ia lorong 5 fulan Junho, ia tasitolo ne, no sesai kalam furak ida nebe na konho música no vibração diak. Tu irmã acompanha a declaração completa husi artista internacional ou nacional. So we are here tonight to do a small press conference. It's not something very formal. It's more an informal gathering with the partners who support us and with the amazing artists that we have coming to Timor-Leste. Angie, Nadia Vega, Marvi, and Roy Orlando. He is very, very tired, comes from Angola. Tomás is Natur, the artist. He's not singer, but he comes to do an amazing job also here. And Dalia, who comes from England, and we are very happy to have her here also. And this is also something that we want to do. Idanemak botuma kita aludun mos, lori artista Timoron usi radio, mos maine, los ema international date makatumai. So I will give like 5 minutes for some introduction, some words from each of these people, and it will be like why guys you are here, why you have to come to Tasifest, and why do you think it will be amazing your show? Yeah? Arte, música, how orgulho que tens pela faz parte a tu canta e a Tasifest, no how preparação e também how loro a minha com a preparação no ensaio how a tudo bot fome e a papuleta no ensaio. Tane Tasifest ni minha presença tane how sunu faritan how atu rubat fong ia palco música Timor nia no Liu festival Tasifest idane how la tane kalang ami treino ami hanesang how bele dia how ami tin sira perpersang dia tertebes no how espera ba animal sira utile be makhei ami hotunia presença no rei a minha rotunia colaboração até tudo a minha performance e a Tasifest né ele halo me contente não fer me se contente do nem amira me participa Tasifest né então bahana malu siri uma ne bema agora não tão cari se tempo ba ini atu bele heta ni etiquete los calamores então além de né atu performance nemos hanesan how bele dia excited extra ida bema kauheta nema bele colabora com Roy Orlando sim Estamos contenta tu também e temos a oportunidade a tu Timoron bele conhece artista internacional e a reconhece ba artista Seluk ou então pelo futuro da ruma do featuring or do something and grow also and learn, right? Of course, absolutely. And no Luis itu tang na roman ia futuro. No atu famo ema hotu kata tempo agora ne tempo itenia dunia tu halo. Então mai tu basa lima lai bang Luis sama tu. Yeah. Balak apparently. I'm really happy that I'm here. I'm Indonesian. I'm bringing Mulia in
Indonesian here, and also my friends, my good friend Anji, he's also amazing artist and singer. I'm here because I'm really passionate about sustainability, especially about plastic pollution and the nature. This is my second time in Dili, Timor-Leste. The first time I was so in love, it was 15 years ago, and I'm very happy when they asked my good friend El Mario connect me with Luis, and they said, Nadia, I think you really love this event. I think you really like this guy. He's amazing. He has like the same vision as you. When I speak with him, and it was, yes, I'm gonna do it. I want to be involved however possible. How can I help you? And then finally I'm here. However, besides bringing the Indonesian media and also bringing my friend here, I'm going to also DJ at the end of the event. So before we kill it, please dance with me, okay? Obrigado. Saya senang sekali bisa hadir di sini di Timor-Leste, dan saya sangat excited karena saya rasa dan saya dengar bahwa penyanyi Indonesia yang datang ke Timor-Leste ini terakhir kali Krisdayanti kalau tidak salah. Benar atau tidak? Oh, Naf tahun berapa ya? Kemarin. Oh, tahun kemarin. Oke, jadi Anji datang ke sini sebenarnya kemarin dengan keraguan apakah di Timor-Leste mengenal lagu-lagu saya atau tidak itu. Tapi tahu ya. Oke. Jadi saya akan membawakan beberapa lagu yang memang saya nyanyikan dan juga saya ciptakan untuk musisi lain seperti Judika, The Massive, Lyodra, lalu siapa lagi ya? Rizky Febian gitu akan saya bawakan dengan versi saya sendiri karena saya menciptakan lagunya. Dan kenapa saya tertarik untuk bergabung dengan Tasifest ini karena memang Tasifest memiliki misi dan visi yang sangat bagus, lingkungan, dan memperkenalkan juga Timor-Leste ke dunia. Jadi saya rasa itulah kenapa saya ingin ikut bergabung. Luis, you don't understand? Ya itulah yang saya rasa ketika mereka sedang ngomong Portugis ya tadi ya. Jadi saya tidak tahu, saya cuma iya ketawa tepuk tangan gitu. Gantian sekarang mereka ya. Well anyway, I hope you guys will enjoy my show tomorrow. Dan yeah, obrigado. Timor-Leste, como é que vocês estão? Espero que sim. Vamos ter um festival maravilhoso. Vamos ter o Anji amanhã. A nossa DJ que vai nos fazer dançar depois. E eu, depois da manhã, com música, que é aquilo que Deus nos abençoou e a gente sabe fazer. É uma honra enorme estar aqui. É longe aqui do meu país, hein? 3 days traveling. 3 days, Andy. On the airplane. Mas valeu completamente a pena. Cheguei na vossa cidade igualzinha a Luanda, onde eu nasci e cresci, igual. Estou muito ansioso para fazer esse show para vocês. And thank you very much, Timor-Leste. I'll wait for you. Eu espero por vocês. Amanhã no show do Andy, depois da manhã no Andy, você vai no meu show também. Oh yeah, I understand very well. Oh, you do? Oh, what's up? No, I was saying, Andy, I'm going to your show, you come into mine, and we probably should do a music together. Yes. Oh, That will be okay. okay. We should. And please include some Timorese artists also in the video. Eu não me considero artista, não é? Eu sou mais ativista, porque desde pequena com o meu grupo, o grupo que está também lá, nós sempre atuámos para divulgar pelo mundo inteiro a causa de Timor-Leste durante o tempo da ocupação da Indonésia, e só depois é que eu comecei a fazer música. Only after that I started doing music, and I feel very, very lucky to be here and then sharing this space with all of you. So yes, not tomorrow, on the 6th, I'm going to be performing to all of you, and I'm really, really excited, and I can't wait to have you all there with me, and of course singing with me as well. So you're all welcome. Thank you.
Além de música, se fez ia seminário educacional com a sustentabilidade no economia azul, workshop interativo Sira, relaciona com arte, reutilização material Sira, no consciência ambiental. Reportagem no Vai Magno, Imelda Fátima, Televisão Timor Post. Janela Informação Baema Voto. Atua tem informação atual dia Clio. Kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário no faixa tutang ba media sosial Voto.